Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Pablo. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalastog ko, gimura kanyak ti anak ko. Ket na ibabainak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Pablo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At reunion may kadagiti batchmate ko iti high school, anak. Kaya't kukuma ti dumaraay. Ay kat mapan kayo tatang, iti kasta. Agkikita kayo kadagiti nakaadalan nyo iti. Saan nga ta nakababain? Apay kumamot anak kababain ngay. Kasla ngamin nagbabak ng magkadagiti batchmate ko. Kasla siya lang ti sana nakaadal. Kat anya kumangay. Tinapatag, ti pa nagkikita yo. Saan kat ati estado ti pa nagbiagyo, tinapatag. Awan mo't kwarta kamapan. Kan kunada, tunggal maysa. Agitugot iti makan. Andagan ka no anya ti kabaalam nga iser. Ala, siya akong ti makaam mo. Ikan kayon iti kwarta. Kan agluto ak iti makan. Ay, uray saan kan nga agtaktak nga agluto. Kumata ak tulatan iti ruwar, iti naluto amakan. Ay, wun nga agpaiso. May mayat pa'y, tata. Ayos! Dakkel mo din. Ano ito yung 5,000 nga intid kanyak ni Jinke. Nga aramata ka dumar ay iti reunion minton bigat. Tangay bagada ma iti group chat. Ano niya lang ti kabalan nga iser. Ioray sana kaon nga gitugot iti makan. Sandak tumat siguro apagawiden. No awan itugot ka. Sana balik. Nagbabak ng damit. Ang daming trabaho da. Idinto ta siya. Awan mo trabaho. At damon dito. Ni Olga pan naka-leader may ti umunang asin ka. Naibag nga oras mo, Olga. Oh, ada ka matgaya man, Pablo. Ay, kakadwa, adan ni Pablo. Ay, si kadaytaan, Pablo. Si kakadidaitan, Pablo. Awan. Si kamot ni Marisa. Saan ka day? Gusto ka, Batch. Ay, na. Talaga nag-uubing ti itsura yo Sa nakas kanya kalakayon ti itsura. Si kalaang timang ipagbaga iti dayta, Batch. Ay, si kakadimot ni Selmo. Gusto ka, Batch. Ay, naguguwapo ka napipintas kayo talaga. Pagkata kayo trabaho yan. Sangay, may sakla nga maririkat. Ay na, di mo unay tagibasitan ti bagiim. Saan aday ta ti importante? Ti importante kat nagkikita tayo. Ket pasinsa kayon Bags. Awan awit ko atin maray. Sa anak ko man nga umay ta mabainak. Talaga lang amin na kaya't kayo ang makita. Ay, saan ang problema dayta? Sana bali ta nagadumat ng timakan. Amagan pa'y kitilusan tayon ama ibus amin dagiti makan. Agpaiso timbagan ni Olga. Ala, agtugtugaw tayo pa'y tapangururayan tayo kadagiti daduma akabats tayo. Adu pa'y ti awan. Tagay adu pa'y ti makan anabate. Agbalkot kayon iti iyawid yo tapno saan ang masayang dagiti makan. Wait, Olga. Oy, Pablo, anya pa'y naagdararamidam dita. Agbabalkot da aminan, si kalaagan ti saan? Ay, sana balay tananganak mo tayo. Awan mo't share ko. Iso nga oray sana ko nagibalkaut. Anya ka kadi, mapankakit din ta isupay nga iyawid mo. Alala, agunay ka ditan, sa nabalit adupay tinabate. Ay, kat, sige nga ron, Batch. Agyaman ako na kada kayo, Awan anyaman na, Batch. Kumusta nga iti reunion nga inatindaran nyo, tatang? Kan apay anagado ti awit yo.
Ay, ipilit damit nga, giyawid kami iti makan. Taado nga ron tinabate. Kat anyamot nga ti ginatag niyo, asyeryo. Ay, kwa. Pansit kan prutas, anak ko. Kat, naragsak ka di matlaang ti party? Ayun, nagpag-games na pa'y. Sa idikwad, nagsasala kami. Nagiinom kami. Saan nga arak ti hilig ka? Nagpulutan na ka, nagpulutan kindi kaisuna nga do ti karne. Nasayat mo't nga rod, nag-enjoy kayo? Ay talaga, na-enjoy ko iti kastauna, iti reunion may anak ka. Nagsusukat kayo matatang. Kada kadilakad yu ita? Ay, Fredo. Mapanak mamit agaliwaksay. Ada nga rot kwartayo. At damot na bati, jainted ni Jinky di Kalman. At akin ka ano kaya't manayunan. Sige. Lain nyo dito isang haribo. Ada na yung ti kwartayo. Ay na. Agyaman akbaro ka. Talaga nagsingpat ka manugang ko. Basta saan nyo nga ibarbartag ti kwartayo, tatang? Ang bumet, saan nakagin inom iti arak. Igatang ko lang iti kanag, ngamti igatang ko iti arak. Nasayat nga ron nakasta, tatang. Sigurado ang mabsugak man nandita. Ang damat kwarta, di bang restauranat? Oo, Pablo. Ada ka mo't dito eh. Ay, si kamot gaya Marisa. Ang may saka ka day. Wan, si Kangay. Ag may saka man. Ay, uwag. Umay ka dito yung lamisaan ka, lamisaan tan. Hanggang naka-order ako na. Makamukha mo din nag-order, iti ka na. Oh, sige nga ron. Amo Marisa, talaga nakapimpintas ka man. Agpaiso, Pablo. Katuan na yun. Sikat, ikapintasan ka dagiti amin nakabats tayo. Di mo si istorya, di kasta. Tanakababain mat ka dagiti kabats tayo. Ay, sa nabali atawan damay. Si kalang mat ti makangkangay. Sa dino nga roden ti papanamita. Ay, kwa, agpalingkay ako sa kagawid. Binaon na kami ti anak ko, sakti agpalingkay. Ay, mabalin ka diya si kalangin ti mangbayad iti kinanta. Sakto matinton sumaruno. Ha? Ala na, sa nabalita nakapimpintas ka. Kan napimpintas nga amang tibiyag mo ngam iti siya. Apay, saan da ka nga ikikan iti kwarta dagiti anak mo? May salayag ti anak ko. Anya nga iti trabaho na. Mangub opisina. Oo, matlagayam. Dumawat ka iti kwarta. Si kamot siguro tinangpaadal kan kwa na. Ay, saan ay? Kababain mo? Tatang, nag-friend request mat kanyak ti Maysa kadag iti batchmate mo. Asinaw. Marisa, tinagan na. Kay, inaksip mo? Una, Kwa, nagkita kami ngamin, hindi kalman kay. sa dino. Iti may sapanganan. Kasta ka di? Balo magtinday ta akas kanyak. Di yung ibaga, kayat yung arman. Ay, awan plano ko na mga asawa anak ko. Awan mo't lang pangbiyag ko iti agbaling nga asawa. Nasaya at mo't nga roday ta, kapanunutan niyo. Oh, Bats, si kamat gayam ti masabat ka. Oh, Batch. Kumusta ka? Sa dino may tipapanam. Ay, ketag pasya-pasyarman, Bats. Kakaisuna Domingo ita. Tangay nagsabat tamat lang. Mapantapay mangan. Tukal, dandani mo tin alas 12. Ay, day, tati kasayaatan nga impagam, Bats. Ala, mapantanga ruden, Batch. Mabalin ka di asikapay lang ti agbayad, Bats. Ay, kat magsibayad itikin na Batch. Ilibre na kun Bats. Sa nabali, tamay mayat mo't lang nga amang ti kasasaad mo iti biyag. Ay, masiguradong ka di amay mayat kanyak, Batch. Kat nunak ko na ni Marisa,
Anag mayat matgayam ti trabaho ti anak mo. Kinuray ti asawa na. Uray mayat ti trabaho da Tanidak matikikan iti kwartak. Awan mo trabaho. Kastaya. Ay kahit dumawat ka. Kat nusikan sa matinang paadal iti anak mo. Ay kitun takapigpig sakpay iday. Itagat jakmat makatrabaho niti construction. Isungarod at dumawat kamot iti kwartam iti anak mo. Mabainak a dumawat batch. Ta isuda met nga raw timang pakpakan kanya. Hello, batch Olga. Apay nakawag ka? Atay bagam? Ko nga min, Batch. Birthday itong Sabado. Imbitaran kayo ko mga umay dito'y bala ay tadamat pasit na pagsasangwan tayo. Ay katuwa na batch. Namnamaam ti umay ka. Okay, agyaman ang Batch. Dayjay na ang tibagag. Bye! Bye! Ipagakmanin kini Jingkay. Tapnoy ka na kiti kwarta. Ipagak agumatang iti regalo. Auray sa anak mo tagumatang. Happy birthday, Batch! Pasensya ka na. Awan regalo. Amumbet nga awan makukwarta. Maawatak, Batch. Tinapatagkat na kaumay ka. Ay na, agyaman na ka. Nagsisingpet kayo lakit din na batchmate ko. You're welcome. O ala, mapankamat agaw iti kanemon. Aday jay abanda da Marisa. Mapankan makisango kadakwada. Ay, sige. Mapanak nga rudain, batch. Batch. Mabalin ka diti ang take out iti lechon kan igataw. Ay kituwa na, Batch. Magala kalata. Pasensya ka Itaak lang amin na makaraman iti kakasta amakan. Kasta ka di. Asino ay iti kabalay mo? Ti kakaiso na nga anak ko kanti asawa na. Anya ka di ti trabaho ti anak mo? Mangup opisina da iti asawa na. Matlagayam. Imposible asan da ka ba ulan ti gumatang iti naimasamasida. Ay kahit agtip-tipid damat siguro Kasta ka di. Ang sa bagay, narigat mat nga agpaiso ti biyag ita apanawan. Mala, nayunampay nga rod ti balkutan. Imbag lang adda abastom. Nung kunamat aman mano ka amakaraman iti naibas amaka. Nagadumot dagitan nga inyawid yu, tatang. Ay kitun tabert dyan nga raw tinapanak. Amangan mo ito ibagada, mabisbisinan kayo. Kababain. Saan kayong ton nga awid pa'y? Ay saos, sayang mo't no sanak amakayawid. Adumot ti sagana da. Nakipangan kayo lang arudan. Agyawid kayo pa'y. Normal day taitaan anak ko. Malakit din. Mangan kayo matain. Nangan kami, tatang. Ay irif ko nga ruden dagito Imbag tula ka nagtumanain. Sa dino ti papa naman ako, Domingo mat ita, awan mat trabaho yaw. Ada kayat na ti makisinara kanyak, tatang. Ada ka nun napatag nga ibagana kanyak. Sino anak ko? Maamuan yung tulatan, inton sumagputak. Kayat ko laang ang maamuan, noan niya ti ibagana. Kunakan kwa na, nga ibagana laang ang iti chat. Nga may mayat ka no ibagana iti personal. Tapno mailawlawag na anasayaat. Amangan ka no ngamin no masaira. Ay, kasta ka day. Malang araw, sa anak kong arumwar ita. Sakpay laang ti agyan dito'y balay. Saan kayo arumwar ita, tatang? Sika nga'y, rumwar ka kaday. Tano saan ka arumwar, edi sakti rumwar. Ada ka din napatagapag nayo, tatang? Awan matkit day. Pag napagnaaklang, makasikurmat niya kukulong dito'y balay. Ala, da kayo nga ruden ti rumwar, tatang. Awan met kwarta, barok. Saan na kayo nga inikan ni Jinky? Ay saan Taimbagak met ngamin na saan nakarumwar.
Sige. Mabit lang nga rod. Taikang kayo iti kwartayo, tatang. Talaga ka di akayatdak nga ibabain, tatang? Apay kumangay anak ko. Apay nga kastamot ti ibagbagam kanyak. Nakisinabat kanyak dagiti batsyo. Anya timbagbagayo kadakwada. Asaan kayo nga ikan iti kwarta? Asaan kayo ang makaramraman iti naimas amakan? Nga agtiptipid kami nga agasawa? Kwa anak ko. Saan ka di nga inikan kayo mat iti pag-sheryo iti reunion nyo? Kan inikan kayo iti paggatang nyo iti regalo nyo? Nukurang? Di ibagayo kumakanyak? Saan kat asar-saritaan dak kadagiti batchmate yo? Siyak matan ti agbalin adakas? Madi ka no nga imimutan tinaganak? Kunkunada kanyak? Apay, inimimutan kayo aya? Pasensya kalakuman anak ko. Ijak na panunot ti bunga ti naramid ko. Ti bagiklag ti napanunot ko iti day kagundaway. Kasauyo dagiti kabatsyo. Asaan apod no dagiti imbagbagayo. No kayat yo nga ikan kayo pay iti kwartayo. Uwen anak ko. Ibabawik dagiti imbagbagak. Pakawanin nak anak. Nagkidawak iti pambakawan kadagiti batchmate ko na ibabainak ngam awanen na aramidak. Jak pinanunot ti banag ti naramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Pablo. Agyaman akmang Pablo iti dito apakasarita nataangan kan ket ammumon ti dakas ken saan. Ngarod, sakbay nga agaramid tayo iti addang, panunutin tayo pay nga umuna no nasaya at dayta nga intay aramiden. Tapno saan tayo nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinaga na Pablo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aramil at aga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat gayam no mapukaw ti respeto ti mismo nga asawam iti inam. Ngamjak mapabasol ti asawak, gaputa siyak ti ayan ti kamali. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ramil. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano may Ramil? Anya ti plano. Madlaw ton ti tiyan ko. Talon abulan to'y ininawa. Kaano tangay nga agkasar? Katsika no kayat mo agkasartan. Kayat ko nga agkasartan. Kayat kun ti pumanaw iti pagtrab-trabahwak. Marigatan ak nga aginaw. Kanayon nga glaladutak. Masadsadutak abumangon ang masapa. Sapay isti inakmat nga rod. Ala, ibagak ka ni nanang tagkasartan. Si kanto laangon ti agtrabaho. Tatalaga ang marigatan ak nga aginaw. Agyan tanto nga rod ijebalay, numalpas ti kasarta. Taisupay ti pagabang ta. Sana balay? Agmay-may samot ni nanang ijay. Katun tapno makatipid tapay. Nanang, aday bagak kada kayo. Anya da ita. Masikugan ni Krista. Ay kat makamu kayo no agkasar kayo. Agkasar kayo. Dito ito kumabalay ti pagkasaran mi, nanang. Awan problema dita. Basta di da kiramraman iti magastaws. Tawan kwarta. Nanang, da kami ti makamo.
Ita tanalpasan ti kasaryaw. Anya ti plano yaw, sa dinaw ti pagnaadan yaw. Dito'y kami latan balay nanang. Tapusan kami ng agabang. No kasta nga raw, agtotongtong tayo. No dito'y ti pagnaadan yaw, siyak ti pangtedam iti sweldom Ramil. Ta siyak tagi budget. Anya? Ni kasano day tangay nanang. Asawa ko ni Ramil. Addanton anak ni. Iso asyak nga ruden at irumbang apang tedan ni Ramil iti sweldo na. No saan nyo akayat? Okay lang. Nga magbirok kayaw iti pagyanan yaw. Saan adito'y balay kaw? Anya, nanang, isupay kumamat ti pagabang ni. May mayat kuma, no dito'y kami. Tapno makatipid kami. Makatipid kayaw? Angam kasano akmatan ngay. No saan nyo akayat ti kondisyon kaw. Agbirok kayaw iti pagabangan yaw. May mayat matlaan nga no lumasin kayaw. Sana balin Ramil. Agbirok talatan iti pagabangan ta. Rupat kwarta matgayam ni nanang mo. Anya nga iti kayat na asawan. Iso ti agawat iti sweldong. Di na panunutan nga adda asawa mo. Kit addan tupayan anak na. Wala, gusto na. Kasdi talaga ni nanang. Baybay ang matan. Ay, inaklat taday jay. Sa bagay, inampay laang uray kasjay ti kinaalas ti ugali na. Ano santan ti agabang? Uray tay nalakalaan ti abangan ta. Ano sampay nga rod asikalaang tagtrabahoan. Agtagibalayak latan. Kapilitan na. Anyangay nga rod. Nagkasar kayo gaya man kini Krista. Apay nga adi mo inyawis ti kasar mo. Pasensya ka na pare. Nalipatan ka mo tengensyat. Kunada ngamin ang nagawid kay Jay probinsya. Iso ako na kung saan ka makadaray. No inchat mo, di simbang atak ko ma. Pasensya ka na talaga pare. Sana bale? May sakan to anino. Rumbang lang nga. Tamay asaksi itinapudno nga ayan ayat yo kini Krista. Malagit mo pa'y gayam ti kanayon apa nagkukuyog tayo ini. Wala, pinagbalindak tupay at sapiron. Uray takay kayat mo mati sumursurot ini. Siyempre gapot ang mabarte kak idi nga uray awang kwarta. Loko ka talaga. Dakulan ti dyan mo bagat. Kabulan ang maminan. Uy nga ron. Kaya't ko pa'y kit di nga aganakak ko man. Nagrigat ti aggaraw-garaw. Ano uray siya. Magagaran at maten arumwar ti junior ko. Anya nga iti kayat mo nga ipanagan iti umuna nga anak ta. Ti kayat ko, Christian tinagan na. Kas kapintas tinagan mo, ken agkarnida itinagan mo. Mayat-mat ngagpayso. O sige, panaganan ta iti Christian ti umuna nga anak ta. Kumusta kayo mo dito'y balay, nanay? Imbag man, tanalagip na kapasyaran. Manipod nalpas ti kasaryo kini Krista. Di nakpay mat imay binisita. Pasensya kayo, nanay. Kanayon nak namin ama kumikom. Kanayon ama kumikaw, wano iparit ti asawam. Apay kumangay nga iparit na. Madlaw ko iti asawam kat imawt. Nanang, tila ibagbagayo. Atap yula ang data. Podno ti bagbaga, imot ti asawam. Saan nga imot ni Krista, nanang? Ikanak man nga rod iti kwartam. Anan mo nyo? Saan kayo mat nga agab-abang? Kan addamat pwesto yu di palengke. Makunayamat a pwesto dayjay. Kat itiigid laang matimay sa apwesto. Kan asin laang matilakaw. Puray tabagi yu laang matiigas-gastusan nyo. Iso nga imutan nakmatan. Saan matakasta, nanang? Ikan kayo manlangan. Tapnaawan makunkunayo. Antoy, 1,000. Ay na, agyaman na kanakaw. Ay nangan kan, kayat mo taidasaran ka iti makan. Saan ang nanang? Nanganak ko ni Jebalay. Agpa-share kayong tumatay, Jebalay ng ababangan ni. Dandanin aganak ni Krista. Ay, jak pa'y masangaw.
Amumay, abinigatak nga aglaklakaw. Kita am ti anak tabagat. Ay na, naglukmag. Kanay na, karoprupa. Kastoy gayam ti aganak. Kaslasaan ko na maulit pa'y. Anya? Bakit? Babae pa'y kuma. Tabarang karoprupan ba? Inton to siguro. Inton dakkelan ti inauna nga anak ta. Panagkunaka. Maragsakan ni nanang nung makita na ti apo ko na. Nga ta. Sigurado dahi tabagat. Ibagak to apo masyermat iti pagababangan ta. Tapno makita naman ti apo ko na. Nanang, naganakan ni Krista. Anya ko, mate? Mapanyumot patanggadan aje manugang yun. Anya aga po? Patanggadan namot at ibagbagi na. Unay kayo matanana. Mapanyo nga ron pa siya ron di apo ko yun. Jack pa'y masangaw. Amumat nga glaklako Numanglangan ak nga glakaw. Awan mat ka na. Ikan kayo iti sa ngaribo, nanay. Tauray manglangan kayo. Basta mapanyo pa siya ron ti apo ko yun. Malaiyag mo nga rudan. Taumayak inton bigat. Kuna ni nanang nga umay. Ngam aging gaita. Awan pa'y mat. Ay, mamati kamat nga umay dayjay. Kwarta laang ti paglaingan na. Kunay kamot ng Krista. Apay akastat ibagbagam ka ni nanang. Kat, agpay sumat. No talaga ko mga adda puso na nga ina. Ijay pay laang ospital, imay bimisitan. Kat di nang tamo. Una, tadi pay agdamag. Awan bibiyang nakadata. Hosto daytan. Sana bale. Di ka makbaybayan. Ramil, sika ka di dahitan? Maris? Kunak no adda kay di abroad eh. Nagbakasyon naglaan. Kumusta kan? Ad-adda ating maar ka Ayos lang. At ang asawak. Sika ngay. Manipod nagsina ti dalanta. Saan akong anak ki boyfriend. Apay mat. Gaputa saan ka payla ang analipatan, Ramil. Sika payla ang tilinaon ti pusok aging gaita. Ngamad na asawak, Maris. Mabaling matlatang nga ituloy ta ti relasyon ta. Nga ori addaan kan iti asawa. Total, datamat ti mo na. Saan ka di? Nanang, malagip yung kadipay ni Maris. Iso tinagbayag akaayan-ayat mo. Saan ka day? Gusto kayo, Nana. Malagip pa'y gayam. Nanang, kung naklatan kada kayo, taiso matisigod nga awag ko kada kayo. Ay, kunak man no adda kan ijay abroad. Kasangsangpot ko lang, Nana. Nagbakasyon na. Sa dino nga'y tinagdagosam. Iti may sa hotel, Nanang. Ay na, magastusan ka balasang ka. No kayat mo, isimpak jay may sa akwarto dito. Tadito'y kan nga agdagaws. Itad mo lata, anti kayat mo nga itad. Ha? Sige, Nanang. Okay ka dilaan, Ramil. Kapuna. No kaya't mo lakit di. Apay kid di na saan. Agpudno ka man kanya, Ramil. Apay anaturog ka iti kwarto ni Maris. Nagsinubyan kayaw. Tagtagari nanang. Isumot ti akin pagayatan nga agsubli kami iti sigod. Kat amo na matay nga adda asawak. Di mo pa'y laysina ni Krista. May mayat ni Maris nga asawam. Nanang, nagkasar kami ka ni Krista. Kay kasano nga ron ti sitwasyon nyo ita? Basta, agnad pa'y lang dito ni Maris. Sana bale, agab-abang mat. Ay wala, dakkel tinted na kanya. Kuna na nga ikanak tupay manag. Ala, agawid ak nga roden. Da kayon ti makamok ni Maris. Oy, Manong Ramil, asino di kakibkibin mo ang babae ang nakita kay na minsan? Kaya't kayo nga asid gan, ngam nagbainak. Kit ko nakadamagan ka laing nga, iti personal. Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Krista, Glenn? Jack kayat nga agapa kami. Ha? No kasta? Luklukon ti gayam ko ha? Ako,
Ex ko na jay. Naggapoy di abroad. Pumanaw matlaang. Agsubling tumatlang di abroad. Katintong sumangpet tumanen, da kayong manen. Diyak ka mo. Makiasawan tumatan siguro ah. Oy, maditikas tangar aramidam. Pangasim. Saan mo nga ibagbaga ka ni Krista? Diyak kaya't nagsakit tinagam na. Maditar aramidam pare. Lukluk-wul mo ti asawam. Saan matla ang agbayag ni Maris dito yung Pilipinas? Ngam iti pa'y balayo ti paggigyanan na. Kasanon no maamuan ni Krista. Maamuan na, no adda agipolong. Ay na pare, saan nga agnanayon ti palimed? Kasanon no adda makakita kada kayo kat idanon da iti asawam. Awan mat siguro, pare. Isungawan pagdanagam. Sigurado ang nabanog kayo man na nagpaspasyal. Mbala, agtugaw kayo pa'y dito salas. Agbuya kayo iti tiday. Tasya kunti agluto iti pangaldawan tayaw. Ne, andag tuk-tuk-tuk na. Andag ka di bisita yun. Awan mo tiyambaw. Mbala, siya kunti mangilukat iti ritaw. Ayan ti asawak nanang. Na, imunag kamulatan. Agpay sugayam tinaidanon kanya. Nga adda inyawid mo dito'y ababae. Katda kayo matnanang, konsentidor kayo. Impalubos yo anang yawid ti anak yo. Kat amuyo nga adda asawa na. Ay kwa, nakidagos lang ni Maris dito'y balay. Pinadagos ko taam-ambo ka nga round. Iso, tiim mo na akayan ayat ni Ramil. Nung asawa ko ni Ramil, nanang. Ay, da kayong tagsarita kin ni Ramil. Ala, umay kan Krista. Agawitan. Aging ka kadiita nagsubling iji abroad ni Maris. Kagur anak pailaan. Diyak ang mo nagsubli pa'y tisigod a panagtalak ko ken Karamil. Anusak nga urayan. No kaano ang mapakawanak. Ng pangasim. Saan mo kung mga iraman aguraan ni nanang? Pangasim. Mapan mo kung mabisitahan ni ospital. Nabayagan na damdamagan na ka. Kaya't nang agpakita kagankuana, tapno makapagkid daw iti pamagawan. Diyak ang marami. Diyak ang muno kasanok asang mantina. Pangasim, Krista. Agpagpakaasak. Saan mo nga iraman ni nanang? Pakawan ng kuman. Sakbay nga ipulang na tibulod na abiyag. Diyak maikari ita, Ramil. Aging ita, ikarkararag ko ang mapakawan ko man ti asawak ti inak, Mr. Lonely. Marigatan akon asyakla ang timang sarsarong karkankwana iti ospital. Ket kung kunak iti bagi, ada ito'y siguron ti dusak. Ito'y pagayam mo, Ramil. Agyaman pagayam Ramil, iti da ito'y apakasaritaam. Ket timakunak, adda katukad ti amin na basol. Ngem no si pupuso ka nga agbabawi iti nagbasulam, patsek, sumaya at tumatlaang ti amin kada kayo. Aramidam ti umno, para iti pagsayaatan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan Aramil, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitim at direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Musical scoring, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arine. Adinan inlanad ti address na kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Nasulisugak ket dayta tiga po no apay adanda ni napukaw ko ti babae nga ay ayatek. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Rene. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Apay akasta kang ten. Kasla maikulkulang ka. Kan adayo akanayon tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, kasano dayto yun, Rene? Nalugi mo ng tinegosyo. Kasano pa'y tibiyag taitan? Kasapulam ka di ti kwarta. Ik-ikan ka mat. No agkurang, ibagamlaan, taagremedyota. Pangusaram aya. Umanay matititid mo. Ngam kastoy kadilata na kanayon. Dumaw-dawat ang laangan kan kay ti kwarta. Sa anak mo't amaawat kadagi ti pag-aplaya. Kat okay lang mat kanya ka. Siyempre, kaslagasawatan. Kasarlaan ng ti kurang kadata. Awan pa'y mo't ngamin umanay apagkasarta. Ngam karkaro asaan ta ang makaurnong no awan matrabaho. Sakit agag-agas pa'y ninanang mo. Kat anyangay nga rod ti mabalin no awan pa'y trabahom. Kaya't ko ti agabro. Anya? Apay, saan mo akayat? Saan ko maa? Ngam, no iso ti pakaragsakam. Apay kit din asaan ka suportaran. Pagabro din nak nga rod. Tapno makaurnong ta. O sige, no day tati pagayatam, apay kit din asaan. Anya? Agabrod ni Ellen? Wan ka no, manang. Ay, nasayaat mo. Tapno saan nga kulkulong lata ni Jabalayo. Sipod na lugi ti negosyo na, di matuna yan rumrumwar. Nasakit tinakam na, manang. Ken, saan amapnak nga ikikaklatan iti kwarta. Kaya't nakano ti agtrabaho. Katwan awan mo't ngamin anak yo tapno da kumapakaling-lingayan na. Kaya't kukumamot manang. Yan. Saan na pa'y siguro at tiyempo? Sana bale. At dantulat tamat siguro Nanang, at tuyan dagiti agas yo. Ay, apay agimatang ka man, kat adda apay mat. Tapno saan kayo ang maibusan? Pati kayat ko, adotis takyo. Agyaman ang narod, anak ko. Ni Manang Carmenton ti kadwayong agpa-check up. Apay, ni Ellen ngay, nauman amang kadkadwa kanyak. Ni Nanang mat, tila ibagbagayo. Apay kumangay ang mauma. Apay nga rod ani Carmit ikunam amang kadkadwa kanyak. Nanang, agabroden ni Ellen. Anya, agabroad. Nanang. Ay, apay ngay apalubusam. Katuan tawan mo't nga rod trabaho na. Apay, di mo kabaulan nga ipaay dagiti ka sa pulan na. Kabaalak, Nanang. Ngam saan kami nga rod ang makaunong? Ay, marigatan ka ano pumanaw ni Ellen. Apay kumangay ang marigatan na ka. Nasino nga'y ti mga sikasukin ka? Ti mangilaba kadagiti kamus mo. Kabaalak, Nanang. Sa bali matlataan no adda ni Ellen ang mga sikasukin ka. Bayan tayon nga agtrabaho, Nanang. Tanu addalaan dito'y balay. Maas-asiak, tamalmalday. Ken, kasla ka na yun anaunag ti pampanunutan na. Ay, kasta ka day. Nanang, gapon sa iti panakalugi ti negosyo na. Isu abay antayo latan nga gabrod. Tapno makailiwliwag. Kat alangarod, anak ka.
Adan passport ko rin eh. Baragsakan at parakan ka, Ellen. Rugya akong ti agaplay. Itapay laang, maragsakan akon parakan ka. Agan anad kanto no sa dinuman a lugar ti papanam. Agyaman nak iti amin at ulong mo rin eh. Sikamat. Idiadaan ka, kat sikamat tinang tultulong kanyak. Gaputa kasta ti agayan ayat. Give and take lang. Kat pagyamanag, tanam-amok tikaskan ka. Saan kanto pulos nga isukat? Promise? Promise. Kasta ka kadimat. Siyempre si kamot lang ti makagapong no apay akayat ko ti agaprod. Maasyanak kan kang agtrab-trabahong. Iso akayat ka at tulungan. Alang rod, tapno makapagkalay sa tanton. Nanang, nagpawit manan na Ellen. Mapan ko ibang ko. Nasaya at dayta anak ko. Ibang kom ti ipaw-pawit na. Tapno adda maurnong yaw. Dayta talaga ti planok, nanang. Diyak kayat akisayan ti ipawpawit ni Ellen. Una anak ko. Nagbanugan na mo't dayta. Una nang. Tapno daras kami makaurnong. Kat saan ton ngagsuplipay. Una, kayat kumutlaeng no adda ditoy ni Ellen. Tamasikaso na ka, anaimbaga. Kentap no adda kadkadwak no kasya nga adda papanak. Saan mo't unay ang makarwar ni manang mo tadamot baby nga anak na. Isa maikawa ak iti kaawan ni Ellen. Aganos tayo pailaan, nanang. San abalay, sumangtot to. Hi! Hello? Kabarbaro ka dito opisina? Well, siya gaya ni Cynthia. Siya mat na rin eh. Nabayag ka din dito eh? Wan, may saak ka dagiti kabayaganan dito eh. Apay ka di? Kasta ka di? Adan asawa? Adan, aday di abroad. Oh, long distance relationship? Wan, okay lang mat. Tinapatag, adda talag iti tunggal maysa. Sa bagay magkat diyan, kaadwan namin a long distance relationship kat madadaal ti relasyon da. Depende dayta. Dakal ka di mati pa nagtalag may ti asawa? Siyempre, saan nakabas tayo sukat tayo jay? Gaputa datulagan mi. Anya titulagan nyo? Agkalaysa kami, apaman ang makasangpat. Oh, kunak man no asawa mo. Akwa. Kasarlangan ti kurang kada kami. Okay. Adoy anak ko, umay kaikan iti sidaan. Ado nga min dya inluto ni manang mo Cynthia. Iso nga umay kaikan, tapno sana kanayon nga iti ruwar ti panganam. Agsida kamot iti nataeng. Agyaman ak nanang. Ay na, talaga akailiw kumatan tinatang. Diyak mat ngaminan masango ti agluto. Iso nga rod apaligwan kan. Ala, man kan. Taagaawid ak mataen. No sa anak amarabyan di tadalan. Sige nga rod nanang, agan anad kayo. Kat agyaman akmanan. Pasensya ka na kabsat. Ngam talaga nga inturturod kung tiyo masidaggan ka, takasapulak ti kwarta. Na ospital nga min ni baby, kat kasapulan na tinakkel agatad. Kurang ti kwarta mi. Numabalin, umutang kami pa'y kuma. Tayong inutan mi matlaang abayadan. Sige manang. Mano ayat ti kasapulam. 20,000 ading ko. Sige, manang. Tamang irwarak to pa iti kwarta intong bigat. Ay na, agyaman na kading ko. Imbaglakit din, taanda ka ana-ano sa kabsat ko. Awan anyaman na, manang. Asino kumati agtitinulong? No saan ada tayo? Mabalin ka ding awisan ka intong madamdama? Sa dino? Iti bar. Apay, saan ka ding uminiino? Sagpaminsan. No kasta, agrelax ka man. Sumurot ka kanya. Tapno saan apuro ka trabaho. Sige. Sana bale.
Tasaan mo't akanayon. Mabalik ka din na araputan ka. Ning, Cynthia, anya ka din ti araramidam. Come on, Rene. Sana ka di akorsonada. Addan asawa ko nakmatkan ka. Asawam lata ti asawam. Ngamit ha? Siya, di agda dito'y abay mo. Anya? Agayatak ka, Rene. Isa pangasin naman. Ayatan na kumamat. Kasano da ito yan? Nasulisugak ka ni Cynthia. Namin anon adaras nga anda napasamak kada kami. Kasanon, numaamuan ni Ellen. Di naklakid di mapakawan. Saan arumbang amamuan na? Diyak kaya't ngagsakit tinagam na. Nang runa, kat addan iti adayo. Hello, Ellen. Sino ni Cynthia, ha? Apay. Anya ti mapaspasamak. Apay ngagsangsangit ka. Amom ka di ang nag-friend request kanya. Inaksip ko. Kat di namin na ti relasyon niya. Anya? Ngam awan relasyon mi. Jak inlimod kan kwa na. Nga da asawak. Kat si kadayjay. Awan relasyon niyo. Ngam adda mapaspasamak ka na kayo. Pakawanan na kumaelen. Ngam nasulisugak laang. Iso ti masidag kanyak. Kaputa kayat mo man. No saan mo kumakayat? Inadaywam ko man. Lalaki ak, Ellen. Saan arason day Rene? Tapno pasakitan nakakastoy. Ellen, pakawanan na kuma. Agsinatan. Saan? Awan ti agsina. Ituloy talata no anya dagiti plano ta. Gaputa si kati asawa. Kita niya ti kayat mong aramidan. Aklo naglagtan dagiti araramidam. Liklik ako ni Cynthia. Nalpasan na pinasaktan na Rene. Ellen, hello! Awanan. Imbabanan. Ti awanan ba na Cynthia? Anya ti imbagbagam ka ni Ellen. Apay ang naaramid mo ti kastoy. Imbagakon kan ka ididampay. Nga addan asawak. Gaputa mo kasama kay mga asawa. Mangnamnama at siya tipilyang Rene. Mangnamnama ak ayatan nakpat. Ni Ellen ti ay ayatak. Awan ingkarik kan ka, Cynthia. Sikat imasidag kanyak. Sikat inanggargari kanyak. Ita, apaan na kung ti asawak. Saan ka mapakawan no isinanak ni Ellen? Kasta ti panagayat mo ka ni Ellen. Amum dayta, sipud damo pay. Isu adinak mapabasol. Nagsakit, Rene. Nagsakit nga awatan na dinak maayat. Pasensya ka. No rinirebo ko tibiyag mo. Hindi ka madalagan. Umadayo akon kan ka. Katagkindawag mo titi pamakawan ka ni Ellen. Ibaga ka sana kasinaan. Kaputa isuti ay ayatan. Pang-aasim rin eh. Awan pa'y kwarta kita. Sanak pa'y kumamata singiran. Saan ngagsinirti mayak manang? Anya nga ron. Apay akas laborido ka. Pang-aasim manang. Awagam ni Ellen. Di na sungsungbatan dagiti awag ko. Apay man? Ada na aramid ko abasol, manang. Anya tinaramid mo? Nasunisugak iti sa bali a babae. Anya? Kasano na aramid mo ti kasta? Sorry, manang. Ngamday jay a babae ti masidag kanyak. Saan arason day ta rin eh? Manang, pang-asim. Tulungan na kuma. Awagam ni Ellen. Kat kasaritam.
ibagam asungbatan na ti awag ko. Ayan ti ibagbagam a babae. Kayat ko akasao. Awanan manang. Imadayon. Ay, nagaramid ka iti problema mo. Kasanon no saan na ka mapakawan ni Ellen? Saan ang mabalin manang? Jack makro na sinaanak ni Ellen. Matlagayam. Apay nga ron adi ka nagpanunot. Aklo na ka nagkamali ak manang. Ngam awanan maaramidak. Iso apang nga asim. Tulungan na kuma. Agyaman na, ta sinong batang ti awag ko, Ellen. At itikapsat mo iramraman mo. Gaputa din na kaya tasong batan. Iso nagpatulong akan kwa na. Di ka na agpain anang ibaga itikapsat mo ti aramid mo. Gaputa jak amon ti aramidak. Mabagtita, no sinaanak, Ellen. Matlagayang. Apay nga rod at tinutupam day di ababae. Pakawanan na kuman. Saanan ang maulit day jay? Talaga ang saanan ang maulit. Anyat kaya't mo asawan? Sinaan na kon? Apay, day tati kayat mo ang mapasama. Saan? Diyak kayat? Diyak kayat asinaan na ka? Agyaman ka taimawag day di asintia. Kat linaw-lawagan na ti amin. Iso nga agawid akon. Kat saan akon nga agsubli dito yung abroad. Agpaiso? Wan, tapno saan akalukwan tar aramidam dito. No kasta, kaano ti panagawid mo? Sukunan ka. Umawag at tumanan kan ka. Agyamanak Ellen. Tainik kanak, iti may kadwa gundaway. Ita, nagkasar kamin kini Ellen, Mr. Longley. Nangibangon kamin iti negosyo na, ta iso ti pagbisbisian na ita. Tuy pagayam mo, Rene. Agyaman pagayam Rene, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agyaman ka, tanaikan ka pa iti may kadwa agundaway. Ket agbalin ko maaliksyon kada tayo dagiti kapadasan tayo iti biyag. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Tanupod no nga ay ayatem ti may sa tao, saan mo ama itured, apasakitan, tiriknana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagaman nagpailingad itinagan arine, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kining surat para iti radyo ni Mary Ann Naliga. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan arine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Nasulisugak ket day tatiga po no apay adanda ni napukaw ko ti babae nga ay ayatek. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rene. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Apay akas takang ten. Kasla maikul ko lang ka. Kan adayo akanayon tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, kasano day to yun, Rene? Nalugi mo ti negosyo. Kasano pa'y tibiyag taitan. Kasapulam ka diti kwarta. Ik-ikan kamat. No agkurang, ibagamlaan, taagrimedyota. Pangusaram aya. Umanay matititid mo. Ngam kastoy kadilata na kanayon. Dumaw-dawat ang laangan kan kay ti kwarta. Sa anak mo't amaawat kadagiti pag-aplaya. Kat okay lang mo't kanyak. Siyempre, kaslagasawatan. Kasarlaangan ti kurang kadata. Awan pa'y mo't ngamin umanay apagkasarta. Ngam karkaro asaan ta ang makaurnong no awan mo't trabaho.
Sakit agag-agas pa'y ninanang mo. Kat anya ngay nga rod ti mabalin, no awan pa'y trabaho. Kayat ko ti agabroad. Anya? Apay, saan mo kayat? Saan ko maa? Ngam, no iso ti pakaragsakam. Apay kit din asaan ka suportaran. Pagabroaden nak nga rod, tapno makaurnong ta. O sige, no day ti pagayatam, apay kit din asaan. Anya? Agabroad ni Ellen? Wan ka no, manang. Nasaya at mat. Tapno saan nga kulkulong lata ni Jabalayo. Sipod na lugi ti negosyo na, di matuna yan rumrumwar. Nasakit tinakam na, manang. Ken, saan amapnak nga ikikaklatan iti kwarta. Kaya't nakano, ti agtrabaho. Titwan awan mo't ngamin anak yo, tapno da kumapakalinglingayan na. Kaya't kukumamot manang. Yan, saan na pa'y siguro at tiyempo? Sana bale. Addan tulat tamat siguro Nanang, at tuyin dagiti agas yo. Ay, apay agim matang ka man, ana. Kat adda apay mat. Tapno saan kayo maibusan? Tati kayat ko, adotis takyo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Ni Manang Carmenton ti kadwayong agpa-check up. Apay, ni Ellen ngay. Nauman amang kadkadwa kanyak. Ni Nanang mat, tila ibagbagayo. Apay kumangay amauma. Apay nga rod ani Carmi ti kunam amang kadkadwa kanyak. Nanang, agabroden ni Ellen. Anya, agabroad. Nanang. Ay, apay ngay apalubusam. Katuan tawan mat nga rod trabaho na. Apay, di mo kabaulan nga ipaay dagiti kasapulan na. Kabaalak, nanay. Ngam saan kami nga rod makaunong? Ay, marigatan ka ano pumanaw ni Ellen. Apay kumangay ang marigatan na. Na sino nga'y ti mga sikasukin ka? Ti mangilaba kadagiti kausmaw. Kabaalak, nanang. Sa bali mo't lataan no adda ni Ellen ang mga sikasukin ka. Bayan tayon nga agtrabaho, nanang. Tanu adda laang dito'y balay. Maasasiak, tamalmalday. Ken, kasla ka na yun anaunag ti pampanunutan na. Ay, kasta ka day. Nanang. Gapon sa iti panakalugi ti negosyo na. Isu abay antayo latan nga gabrod. Tapno makailiwliwag. Kat alangarod, anak ka. Addan passport ko rin Baragsakan at parakan ka, Ellen. Rugya akong ti agaplay. Itapay laang. Maragsakan akon, parakan ka. Agan-anad kanto no sa di numan a lugar ti papanam. Agyaman nak iti amin at ulong mo rin Sikamat. Idiadaan ka, kat sikamat tinang tulong kanyak. Gaputa kasta ti agayan ayat. Give and take lang. Kat pagyamanak, tanam-amok tikaskan ka. Saan kanto pulos nga isukat? Promise? Promise. Kasta ka kadimat? Siyempre si kamot lang ti makagapong no apay akayat ko ti agapron. Maasyanak kan kang agtrab-trabahong. Iso akayat ka at tulungan. Alang rod, tapno makapagkalay sa tanton. Nanang, nagpawit manan na Ellen. Mapan ko ibang ko. Nasaya at dayta anak ko. Ibang kom ti ipaw-pawit na. Tapno adda maurnong yaw. Dayta talaga ti planok, nanang. Diyak kayat akisayan ti ipaw-pawit ni Ellen. Una anak ko. Nagbanugan na mo't dayta. Una nang. Tapno daras kami makaurno. Kat saan ton ngagsublipay. Una, kayat kumatlaeng no adda ditoy ni Ellen. Tamasikaso na ka, anaimbaga. Kentap no adda kadkadwak no kasya nga adda papanak.
Saan mo't unay ang makarwar ni manang mo, tadamot baby nga anak na. Isa maikawa ak iti kaawan ni Ellen. Aganos tayo pailaan, nanang. San abale, sumangtot to. Hi! Hello? Kabarbaro ka dito opisina? Wen, siya gayam ni Cynthia. Siyak mo't ni rin eh. Nabayag ka din dito eh? Wen, may saak ka dagiti kabayaganan dito eh. Apay ka di? Kasta ka di? Adan asawa? Adan, aday di abroad. Oh, long distance relationship? Wen, okay lang, Matt. Tinapatag, adda talag, titunggal maysa. Sa bagay magkat di kaadwan namin a long distance relationship kat madadaal ti relasyon da. Depende dayta. Dakal ka di mo, ti pa nagtalag mo iti asawa? Siyempre, saan nakabas tayo sukat tayo jay? Gaputa datulagan mi. Anya di tulagan nyo? Agkalaysa kami, apaman ang makasangpat. Oh, kunak man no asawa mo. Akwa. Kasarlangan ti kurang kada kami. Okay. Adoy, anak ko, umay kaikan iti sidaan. Ado nga medyo inluto ni manang mo, Cynthia. Iso nga umay kaikan, tapno sana kanayon nga iti ruwar ti panganam. Agsida kamot iti nataang. Agyaman ak nanang. Ay na, talaga akailiw kumatan tinatang. Diyak mo't ngaminan masango ti agluto. Iso nga rod apaligwan kan. Ala, man kan. Taga-awid ak matan. No sa anak amarabyan di tadalan. Sige nga rod nanang, agan-anad kayo. Kat agyaman akmanan. Pasensya kan akabsat. Ngam talaga nga inturturod kung ti umasidaggan ka, takasapulak ti kwarta. Na ospital nga min ni baby, kat kasapulan na tidakkel agatad. Kurang ti kwarta mi. Numabalin, umutang kami pa'y kuma. Tayin inutan mi matlaang abayadan. Sige manang. Mano ayat ti kasapulam. 20,000 ading ko. Sige, manang. Tamang irwarak to pa iti kwarta intong bigat. Ay na, agyaman na kading ko. Imbaglakit din, taanda ka ana-ano sa kabsat ko. Awan anyaman na, manang. Asino kumati agtitinulong? No saan ada tayo? Mabalin ka din nga awisan ka intong madamdama? Sa dino? Iti bar. Apay, saan ka din nga umininom? Sagpaminsan. No kasta, agrelax ka man. Sumurot ka kanya. Tapno saan apuro ka trabaho. Sige. Sana bale. Ta saan mat akanayon. Mabalin ka din nga. Arapupan ka. Ne, Cynthia. Anya ka din ti araramidam. Come on, Rene. Saan ka di akurso nada? Addan asawa ko nakmatkan ka. Asawam lata ti asawam. Mamita, siya, ti adda dito'y abay mo. Anya? Agayatak ka, Rene. Isa pangasin. Ayatan na kumamat. Kasano da ito yan? Nasulisugak ka ni Cynthia. Namin anon adaras nga adda napasamak kada kami. Kasanon, numaamuan ni Ellen. Di naklakid di mapakawan. Saan arumbang amamuan na? Diyak kaya't ngagsakit tinagam na. Nang runa, kat addan iti adayo. Hello, Ellen. Sino ni Cynthia, ha? Apay. Anya ti mapaspasamak. Apay ngagsangsangit ka. Among ka di nag-friend request kanya. Inaccept ko. Kat di namin na ti relasyon niya. Anya? Ngam awan relasyon mi. Jak inlimod kan kwa na. Nga da asawak. Kat si kadayjay. Awan relasyon niyo.
Pakawanan na ko, Ellen. Ngam nasulisog aklaang. Isuti masidag kanyak. Kaputa kayat mo man. No saan mo kumakayat? Inadaywam ko man. Lalaki ak, Ellen. Saan arason day tarene? Tapno pasakitan nakakastoy. Ellen, pakawanan na ko, ma. Agsinatan. Saan? Awan ti agsina. Ituloy talatan no anya dagiti plano ta. Gaputa si kati asawa ka. Kita niya ti kayat mong aramidan. Aklo naglagtan dagiti araramidam. Liklik ako ni Cynthia. Nalpasan na pinasaktan na Rene. Ellen, hello! Awanan. Imbabanan. Ti awanan ba na Cynthia? Anya ti imbagbagam ka ni Ellen. Apay ang naaramid mo ti kastoy. Imbagakon kan ka ididampay. Nga adan asawak. Gaputa mo kasama pa'y mat nga asawa. Mangnamnama ak asyak ti pilyang Rene. Mangnamnama ak ayatan nakpat. Ni Ellen ti ay ayatak. Awan ingkarik kan ka, Cynthia. Sikat imasidig kanyak. Sikat tinanggargari kanyak. Ita, apaan na kung ti asawak. Saan ka mapakawan? Yung isinanak ni Ellen. Kasta ti panagayat mo ka ni Ellen. Amum dayta, sipud damo pay. Isu atinak mapabasol. Nagsakit, Rene. Nagsakit nga awatan na di nagmayat. Pasensya ka. No riniremo ko tibiyag mo. Hindi ka madanagan. Umadayo akon kan ka. Katagkindawak mo titi pamakawan ka ni Ellen. Ibaga ka sana kasinaan. Kaputa isuti ay ayatan. Pangaasim, Rene. Awan pa'y kwartak ita. Sanak pa'y kumamot singiran. Saan nagsinirti mayak manang? Anya nga ron. Kan, apay akas laborido ka. Pangasim manang. Awagam ni Ellen. Di na sungsungbatan dagiti awag ko. Apay mat? Ada na aramid ko abasol, manang. Anya tinaramid mo? Nasulisugak iti sa bali a babae. Anya? Kasanwa na aramid mo ti kasta? Sorry, manang. Ngamday jay a babae ti masidag kanyak. Saan arasunday ta, Rene? Manang, pangasim. Tulungan na ko, ma. Awagam ni Ellen. Kat kasaritam. Ibagam asungbatan na ti awag ko. Ayan ti ibagbagam a babae. Kayat ko akasao. Awanan, manang. Imadayon. Ay, nagar-aramid ka iti problema mo. Kasanon no saan na ka mapakawan ni Ellen? Saan ang mabalin, manang? Jack Maklo na sinaanak ni Ellen. Matlagayam. Apay nga ron adi ka nagpanunot. Aklo nag-anak kamaliak, manang. Awanan maaramidak. Isu apang asim. Tulungan na kuma. Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Ellen. At itikapsat mo iramraman mo. Gaputa din na kaya tasong batan. Isu nagpatulong akan ko na. Di ka na agpain anang ibaga itikapsat mo ti aramid mo. Gaputa jak amon ti aramidak. Mabagtita, no sinaanak, Ellen. Matlagayam. Apay nga rod at tinutupam day di a babae. Pakawanan na kuman. Saanan ang maulit day jay? Talaga saanan ang maulit. Anyat kayat mo asawan? Sinaan na kon? Apay, daytati kayat mo ang mapasama. Saan? Diyak kayat? Diyak kayat asinaan na ka? Agyaman ka taimawag day di Cynthia. Kat linaw-lawagan na ti amin. Iso nga agawid akon. Kat saan akon nga agsubli dito yung abroad. Agpaiso? Wan, tapno saan akalukman ter aramidam dito. No kasta, kaano ti panagawid mo? Sukunan ka.
Umawag at tumanin kan. Agyaman Ellen. Tainik kanak, iti may kadwa gundaway. Ita, nagkasar kamin kini Ellen, Mr. Longley. Nangibangon kamin iti negosyo na, ta iso ti pagbisbisian na ita. Tuy pagayam mo, Rene. Agyaman pagayam Rene, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agyaman ka, tanaikan ka pa iti may kadwa agundaway. Ket agbalin ko maaliksyon kada tayo dagiti kapadasan tayo iti biyag. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Tanupod no nga ay ayatem ti may sa tao, saan mo ama itured, apasakitan ti riknana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagaman agpailingad itinagan arine, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.